Singri Harino Legacy of Receiving Achu Advent Sunday Kakathuma Okuchili Ringpa Mathandrino Otsot now he Saint Teresa of Avilawi Mirili Sokahaine Awi Mirin Atamli Teresa he Mipingli Mangla Songfuli Tankemia Spiritual Counsel Sakimi Paulak Kahayane Pangmon bing kala bishop bing aina tang da awi advice ka khui pharayi thang ka pangmon aka Saint Teresa li ing ka khui raye pangmon wi sakmai kala amikchi khayingli manghan ka khangai malung khawat kala ning ka chot ana mamti shorang la khala thai khui hawe Teresa na ali ngahan ne Father Chishuina nali leishie gaji na sisangla pangmon nang han kai makashui e sisange sister of course I do sister Teresa na hange thakha kiwiwang nawi amaina mahang mi likhla Father Advent we atam churkan season hinam itumli khanghanji ngahan babam dale Revrana ogutili hiya kaleshina haida awi no ho akamangachi itumiwang johora miye gachi John 3:60 likhang ji itumnam sisang chaw sikachia itumi mirin chakmaili kala chiwi shokhai of that fact ringkapaji itumirin lim or sokda leki gazine. It will be radiant in our life. Advent Sunday kagatumai hi kangaza tradition aina gau dete Sunday the hoye gau dete Latin twilim kaklata rimpagwai mathanlu to rejoice he ringpakamathanvi Sunday name. Liturgically Pupia sangarudrin atishuda Advent hi morai vivang ninkangatay tandikasa atamne a penitential season ka hi akana mamya ngai mada mapni ngai samare kiwankla chila otsak saikoro kagapumdak leivivang yaugasat party kasa kala ot khlo katha bing Christmas li ngahai khangrok aina goso thwili kha cheers with kharin intention liver achuwi simik shopping 22 to 28 hi morevi wang tanti kasa period of penitence ka khladne Christmas mayon khwai viwang for the celebration of Christmas itum klatali seha aina pusali morai vivang kha chon sakta mortification sada ngaran khawai itumli holy season churkan atam lung hili pangmona phugapya masli machu maying risi kahai purple ngawai ngarai chada ana len atam lila ngawai Advent alung tangkhai lim chan mahung laka gauda te Sunday hinam sathaki gzili kasai wami kahai thada razange kya kha khangatei thang thada mazila ajuwi Sunday hina ringa pha kachihan kala prohowi khra ngaraira kachi kahai hili nganing khamisali achu chimik sothang hili pangmonna machu nging risi kahai ping westman ngawai laluida chimik so hina ringa pha chimik sowi kakhlat Pongsok mili. Gauta des
Sunday we create pa I saw Larry we aina ka khui maran na hangli pro holy I ringpha lakre verily imangla sochikadre gajia ili hui khimi aina ka jon sada ngwaimi kamashung khangrong wi sari saksami ngala sakzabana awon khangaza thada ngala vunala sina mukta wi sari kasa thada Isaiah 61:10 Kiwi apongaina maya maida ngala pavuli sina aina sari sakmi li mathak me lank me lekhla Rivrana Isaiah li sabambam me kaknya kapa khre Thessalonian bingli kagepi chithi wana kakhi senpona hangli ringpha chinglo matha hailakla seha sajinglo kasok sok or saiko ruwang ningsilo 5:16-18 khangde akhali Philippine li kapida khle pona ngarai gasa apongji kha pangmaida acham aina hokum saye adam gachida prohowi mangali ringpha chinglo ina hanglusit kazine ringphalo 4:4 ajuwi ngahan kakala responsible sam hiya Mary we mashot kazikat la Luke gospel we aina ka khine Rivrana awi mirinli khi sami ungsung mi kahai ningsi ning aina puiting kahai Mary na la sai Iwe uglungli prohowi hakamate sochikad Iwe hwekmi Rivrawi manga aina imangla ringpai Luke 1:46-47 Christmas we also evently ringpa kamatan hina kamataya nengpun along central theme ne Jishuwe kapra yoghom bingna athume yaw bing ngayali hompam lakha rawo kachithei kajingrauna tuyar ping hiaina ngasoda phakke mangichilo ina nathumi wang pau kapha khuiramili kalachina misai kori wang ringphalak kahaya ngasamire Luke 2:10 Now the Chishuwi pau kapha hagasok ministry lila ngarai gaza twikhur ningphun thimji sapambam saye ana awisakang tubing galami pingli ngahote Rivrana lumashanda retsang mikhaili jihanda kasenga kamathan mirin ringkhwai ana athumli hoye ame kasanga aina chatnganau da klepingli chishuna maningjang mane phaning yenglo katha da Matthew 6:16 li ana pha ka khninga pingli phong da kaphen athumna khingli chotchang da akui shamla pangrang rut lagha chat chakmai ngatelak aina thaikhanga sakchili hange khangacha twi wiaina pandam sakwi da chishuna hange yenglo gajingramli yaugazat wanau pingli kala luili khle timra won pingli Matthew 6:26-28 the chishuna awi thikasura pingli athumi ning ka khrak ping nau tha hai laga mathanlu da poye ringpha ka mathan hi leisiwa nau ping vari siwi khamataya
facing vocation ne gachia ravana ko ho mirin ne chaka chie chimangda itumi mirin karing kharag hi problem free gazi maning mane itumna ngarai sambang sare simpan ching road kamarod kasaka atam kala ithumi manglali saka masjid apong katha ping kha thai jilala khamatayawa no matter how onemus the challenges look kya kwi hang khwai makle makkapha sa plungi gisi khang han ping sa salala hili itumang maning mane itumang malay samre itumang na mangrar mare itumang jiping atumbing jili ngahai khwigi gisi samgrok khwigi gisi maning mane we are not to face them alone Christmasly in Christmas itumli lesimita clevervra ana asa panku khi manga aina ithumeng zaili awishim ten semka ka hai permanently claim ana matha hai lagla ngosochat rumi re gaji ithumli ngasit mi hai leksi vanoping hi Emmanuel ne vra ithumli ngasoda le Adam Jurgan season hiwi ringpa kamathan hi hina maramne Jaina ali ringpa se kalamathan jing se psycho roli chingri haireno